Hemrit kachilang ija phan pute voreng choton loklera beha kachuklem penta hemrit kachilana I avar saido pumatha ponsi kyongdung karbia tumta broiler ok kachojor pensi ahemari chilana ponbomlo bonta isi ningdu bangke broiler wholesaler ador ilin along sika pharoi sira trok sirkep ke enderajo broiler ok kachojor tum ali longli lasi arni hot hipin phan ok kijor ington ponang koklupusi phirangkya thengno ningje ponti Bangso broiler okijor strike lake Diphu angkang Diphu main market amlapati rongkhelana hithi birla sir vomung pendanglok Diphu angkang anke broiler okijor ington ponang koklo lapen jongsi mania bang phu pati pek pen jorde plute adai suri pho tunang ji pusi broiler ok kecho joratum an pen phirangkia thengno longpen bachini pong to aprang si media korte tamhan khang pen lang tum kilang kot churo lo aprang si ni tum Nida ke hang alam thi la pon lo ni tum la broiler kejor tum det sing ni tum chingrum lo la pen ke bon bang ke ni tum pini pen si ke cheng lo wholesaler jong si mane ador bang si jong si na padum je polite ni tum bang ke inkir ver ko ni tum la kejor tum an bang chiparai bang ke ni tum infinite ko si chipula hai tame infinite buang pen jong si pinablom jong si pina ding bong jong si na pakom de polote ni tumang ke prang teng sia ko ni tum dokan chini chipo ke bon yalam nge thang da kali phela hol selara long adorang kom ke dela so kan chot he ase hol selara long pakom han si ni tum ni pen ke chei ini bon atau kanu tala dipuang kangan mang ke karjulong lo putuman mang ke ana tingkire nang ko lancol lo, pakai tahun komite so dah memang kayak gonong ko, nah selang litum ta, kene pernah neng sai dum neng lang neng ko. Litum kangton iko kalamban kelason hello, broiler, cikloi zona prang lompensi ador pabat, dia masih nilitum bangke jorbom penta, manejo, nilitum kinam parokithom pulote keco jorke parokithom longli, ok bang jum det ti, mane apek lah hai en lote hai. Akhirnya der kiji en lo pulote oke 800 gram 900 gram se docho क्या पैसा चलोंग ले der lo anke malik tum hanta pitek the la sinili tum ta ni la so adak andang ke asap o ador chong hong phan pen lo ko rat tum ta ka siksak do ko पैसा alam mati jo আমার তো বাজার কমিটি ডে টু রেট দিছে এই টু রেটতে বেশি আছে মুরগি কিন্তু আমার এই কাটিং পাটির কারণে ব্যাপারী বিলাকে রেট বেশি বড়াই কিবা লয় আছে মুরগি আর হরু মুরগি হয় দাম তো অলপ বেশি লয় Porcelan itu bottoman kimal lesi 180 lose ko pati 190 Diphu pen Govindiso carving long long